ebrepem wo prem to brekase mu no obete na afi we hu said e futusem no ne adwabo no ekoye efa World Food Day no ho enti Badwam dwumadie no eguso eba wakwam afia mankwata makro ne kwasinsia atena sia no bonkrata no womode ebro no na me so mekenkan online no de akoso e de amount ye ma obi bia ache no ne emanuanum nyina so ache se wo mu nyina ka bom de wotwa de wama yete ye ho ne ene de ono so chinchim emfidie no wo mu a edrodro ye penti yen ye da obi bia senti kwasini afia mpam choma mwache ejo so ade achi bio oh pa anopede mi watare no ya kala ne yakopa anopede mi watale kala no yako ene penny ni kakra e be fa no sa ana my sister ma close so emfa ode no kra kasem de a eni twaka ana my sister ma close so you be him with a Pentecost straight they are chow kra the Pentecost deal they are chow well say you for now be kan once and one make us say me fe say ma kan free man kan free ho no we kan free na wa be kan wa ha kan ho de na kan efia mankwa etina wa ye na odi du kwasim so no me fe okay me yi se wonso a wo hwe nso ya wo fe odase o pese osua anopa ye wie ya o ye ho lectures on the Facebook page that also no kono fa so a o hye nti o se odaso anonko a mene ma me kira da mo ye free so mo ko na efia makwata maklonko a edaso yes ti okra na mum ni ohu ne nyina ye efia makwata maklo Pentecost ye fi taduku ya wabo no ano Pentecost for that say efia makwata maklo da say wo mo nso ebehwe asua no nso da say enti na ma me kira da mo nso chain nso enatare no ya fa pa ene so Holland okay sawara enti you say ene so gina mu ye pa happy birthday nkoma Madam Ruth Akole o chechen wo SDA Basic School adesso nipo sane se mamoni o say Akole happy birthday nkoma nipo sane se mamoni bo so do pa eti won ba bi e free ba ya mechira no onya okese amen if you say bi a hye yi anopai onya me adom amechira da mo so ejirejire mu de se bibia ye de ne ye ba ne anopai de ye ba ne ye galamse no a say na no ye ba ne ye no eguso ba ne enti no to ban surface mining or not, Lands Minister sets record straight enra say what enkra na otoma omanfo no yeah said this time around no de ebe to say oye madamfo na so me hwe wanim say oye madamfo no ahwe manim adi nsamone a meso me hwe wanim na matwewa so enti eno ho asem nkomochoche course wo ye nuanom asempa FM so eda adomonline.com enti eno dan chenso a Freddie Blade did no wrong defending Aisha once accomplices but abuginapo ene kasa asem enti ora Freddie Blade say okogina mu say Aisha one kotwitwa je no wo court no ena abuginapo ka say wo hwe mu pa de ankamfum so ne ho nanso but dododo to don ti sa dododo to don no patro no so yenkomo e course so asempa FM so obetumi akọ adomonline.com na wanya ntiase no eye na de fa enigide ho nsem aye entertainment no so no so number one deserves a statue. Bulldog is a statue for I'm pedun ka betumi aboye na yetumi atiase I don't know a statue for the so okay so Bulldog na e ka asasem na ne enti e o ka asa no number one deserves a statue o deserve a statue say obi a wetumi ba akofo a wetumi age mpempem sika in the history of Ghana or a statue of what yenkom kakra the former artist and repertoire manager for the defunct xylophone music Lawrence Nana Esiama Hansen, popularly known as Bulldog, says Men's Gold and Xylophone CEO Nana Piamensa, aka Number One, deserves to be honored with a statue in Ghana. Speaking in an interview on Hit FM,
You Say Waiting show. Okay, so show needing the You Say Waiting. Bulldog said Namwa's dream of projecting Ghana's music beyond the borders matches none in the industry. Okay, he explained that the xylophone CEO's signage of A-list artists and promoting their brand on the international level shows clearly that he had better plans for the industry. According to Bulldog, Namwan was determined to put Ghana at the forefront when it comes to music globally until his Men's Go saga took him out of place. Okay, if that is asemnono dia na say Bulldog person say Namwan ekwanya a wonam xylophone adwumako no so ema Ghana ajontofo bi pagya a womodwom kwa ama no nyina no say enye Men's Go asemo a ebetwintwa na kwem along the line. In fact anka oye bi pa intino ohia statue a yede be ye nkae dum akai no ansana wawumpo enye ni wuachi no bia be ye nhwehwe anim bia nti well that's Bulldog nti kwaseni afia Bulldog nchiremu nti Namwan ehia statue in Ghana ewo adomonline.com no eno eho asem ena edahai nti no to galamsey but omantio if you check me pa more comment wo asem no ho enya no ampa o hwa me a ka jam say da no po yadam pa am say o se dey o se me yada no o yada wo afia wo yada kwesi yada kwesi bia na onibie wo ho e wo dey na fia yada na ayede that be like on the mako da obi hwo o yada tell bi na nkola brem na bia o yada me na mate yada we nyina atwam enti na wo ho se dey edu wo so no se edu ebinum so so a afa na onu no mo so ka udi Bulldog chia so twiwani na kwesi yada so yada ni bie na dem bie tie yo mate chuchu onase me chuchu me nase say mistre the yada okay see me fancy ha wo na picture the bon krata na so de ewom no okay yeah me yada no nti me ntwaso Daily Graphic the workrata ni die ni na Operation Hot 2 relaunch ehun asem ni na we de say dey kan wo online stories no yes na nanom ne MMDC I empower ntino nanaka so otiamu a obi amfiri soro above ibi amma emeka hwe we dey empower brofo no underline ya empower no but if you are sorry you empower na nanom say this onya Daily Graphic because ya sure just say emra na wo sisi no empowerment bi eni wo for nanano eti obi e de na mama emra ne yense parliament kwa ayi recess amomampo eni asambra emra na wonum na ye kan wasem se yema enhye nanam kutupa no munsu munye du sane aban pani bi otenkran ewo tumi so osensan krata so gitum sa ampasi be se na so benten yama otumi se koye mine was asase wesu yema chefe bi wonanam nso no munsu timfo moni so ntimi hwemu bi because here kasafia omayama mra ka to se abene ayi be dia na kwabena kwasi eno na wa ha yi o yesi say nananom ne MMDC yi se no bibia decision bi a wo mu take you no say ye kromu no mo aba no wo mu be involve yo efie nye legal ni onu nye legal so obi ko so koye mining no okwa ahimfie ko bo nana amane a emra nkyere ne sa but e obu ni die no wo ma nana ntinu wo ko sa emra ne mak nanam sa akwanya no eti aka from tetese yenye sakra o mining amamra ni mu na nana no munya chefa e wom se na be ye a ye ba na so obi ye galamse wasase so a ye timbo minister di say minister abuginapo wo na wo sign krata ma afia mankwata mo ko so nko e mining wo ha ye kwa watimi monitor afia mankwa so wo yese na me say kwasi mi ntwewa no before ebedru minister ho obi abesensan no nana no mo abam sa wo ba ye obetu mining wo mema sase so a mikro so a nana wo mu ansa na minister na sensan enti na we no ye involve nana no ye empower wo mo na DC ya na MC ya owo sa area ni mu no ye be mo nyina di mu akotene ansa na ensensan bia ba mo nipa no wanya krata a wo ba ho no mo a wasaba bechia wo sanana
abaha me ba betu form agudie okay. Before then na you aware ansa na wo ba nana nim sa ha na wo ba betu no enyo how bi ewa ha emfaso e de bebre me kuro mu nie me manfo we no benya enti wo de mo me yenhwe won okay that is the bottom line. You see me man kwa chiri they dey sorry o obi o hwe bi enko minerals commission for website o ma kire kon abefa so a wo benya enkrata e de akoye mining na point 3 and abekenken o see MTD publishes in the Gazette na sama mara make enye ne we abanti na abawo e wo dada okay or see 15 days after recording MTD publishes in the Gazette notify chiefs traditional authorities through the commission's district offices etini ye kanine no enya na fofora aba but the amanfo a aka free tetene say we also want to hold your MMDCs ya himfo also responsible because anoko a MC betimi aka cho say oh akosin say ye mine wa minimum hwe o mini krata bia so how do we make them responsible for activities at Ecosomo district or Masase so kwasi on say ye penifo no wo munimde adechi adesa ye yete ha ye adwuma no omo so ye nhyiamu ahodo emra na ewo ho dada se de wo ka no eto da bia ye se ye twen ne asesa clause bia ebeteki ye years aye wuko enti to da bia etumi gina ye na so ye bibi putupro the bottom line no ne de na efiaka no ye nyina ye wa ha se ya mo ohi bitumi o se ya mo ohi bitumi o se ye na ano sem no bi o se ye ne bresem se de origina poka no a we all live to see nti ye nyama hwie be efi sabre ya kosi afi we be kwa wiye no nyame de chen e wo bosumi mienu da yanim anya hwe kra ne ye fa ne se efi sabre ya kosi next year January no ye hwe so ohi bi benya sa empowerment kono a ye kan wasem nti ye hwe ye because se de ye kono mi gidi se ye den a enhyiamu hyehye bi akokọ okoso a ya sesa bibi de bia rurere bibi nti se ya no semo a ye hian se be ye adwuma sa se nya no semo nso a ye nyina ye behu nti Daily Graphic ne dia wo no de ba no pay no na ECOWAS Investment Bank approves $250 million for 5 countries now ko pay 13 na wo Ghana ne yedi kan o say countries 5 na 5 na sa wo anya bi asa no no if you say alone one kase loan ECOWAS sika na okay approve it nti omo ma ye sika 250 na emi say sika 250 na countries num no emi say ye chemu na to so bia benya 50 say 250 $50 million okay nti at least e be so ne bam kaka na say ya dollar ya do 12 cedi enye do 12 no oh yeah nze eno anwe na 12.2 atu kura sa da kire ti ade ba ade a chi Psalm 23 be cheche ye re to be honest ye ho ane ye hefo na we de bibi ye hia ye ready get so bem because esa the okra one obi a cha no $100 and I no ye de a cha no de wonte na de na adwuma wo ye ye dollars ene ye sesa e de ba cedis no owu te rade mrem rade hu ye mobo me de afia me senya rade bie wo erade wa ye Ghana yie yen yankasa ye mrem erade mmemu a ho aka nkenye ni aye no kure erade wo wom owo Ghana de bia yen enipa no yen ye Ghana yie kasa no ayi tave de munenya bete o wo cost de untumi to ne ba bia je se erade ebem nti erade kasa 12 ama ni nua 2 class ending enti no eno ho asam no wo Daily Graphic the obokrata no mo na ayi graphic communication wo mo kwan no so no graphic road ho yesi ka bi sesi wono mo afei na odo na association for na kofa toyi service ka bi a wo mo de ababe page e de afri ho enti ho asem Daily Graphic the obokrata no so de aba ye ko page 18 wono mo nso a Tamale Central gets fair share of national cake yesi Inti mame to aso mame beba back okay yo inti me to aso dia na myjoyonline.com no and na me dey to aso na the worst is yet to come hey sir how why okay the me am crash me the worst is yet to come
IMF says 2023 will feel like a recession. Hey, for Ghana for. Obia. Hey. The worst is yet to come. They said IMF says 2023 will feel like a recession. Okay. BECE starts on October 17. Enti yesre a school for sabre ya na school dudu awakwa no. Obe chere faso eba so sabre nso na yesra wo for yes say man boaye nwofie. Ba sabre yi de aya man mfa bode ani nkoja odwomu ansa na wakọ center ho. So ho eba ne sa ni nyina ha o madwen. Enye sabre yi na nano wojo nso okete so wi ankwa mu nam no. Obeka na nim ama na fere na aha na dwen da bi enye sabre ya na mom ye hye omunkuran ye de bobo sua de no ye nto kerosene ngum ma wom omo so etenka na emu no yesre ye mpedum so na omo sua de na afi wo akola konso a wokosua no yiroho na sua invigilators no bi nso a mutumi jejejeje bibi no mahwa mankola na tu apo no ye bridi wom ye fi sabre ye bridi wom na omo nyi na omo beje a na yasa aka se Ghana de corruption kwa just 1 week edwara de kosi fiada me bade bia meka me ma me no mu ofie kunhu na fa kele ade se nyame ya adom na wi a onya hwe bia mo obi me fo so suade nti just 1 week me do fo yire wo ho me bakuma yire wo ho me sister kuma yire wo ho na kele no once and for all o wi a wote wo sa akosi so results beba and so be ho be ye adwuma kakranka ba for adwoda nyame ya adom de cheye dikosi ni fiada yere ho ate jani o ye bia fu ani si so enwoma no nko a no pacha se usi so asa wo ye bibi wo wi a wo betimi ada da ma ho ato wo wi o exam sa Saturday Sunday to Monday o se na nko a nyame de be ma wo de aka na o de ya de mo me enya ne sa enu apo wo sere ho na cancer wo ho ena ima me hawa kum sen kan ye mfa pon ko ho de abetwa mu nyina mo mpepem na be effect obi a onim ho hwe ena ma me so kan ye no bi wo so na vigilators na bi mo head school heads ne ade no mo so mo de bi na ko affect obi a this time de mo manya akofri but rade mo amo na de mo sua ene mra afia because now say ene de anope ye siesie ne ye wi asesa akọ fine wait yes. What wash on some phone center Global Hand Washing Day. Oh, my washing best and you know hand sanitizer. Yes, phone. Somebody can join better massa washing. Jerry says so, Jerry. I saw wash on Sasa. Where see if free how could I say I washing? Global Hand Washing Day. Me pacho. And yet COVID in quarantine ye washing. Yare more one kitten be and maybe be a so. Ya ye fadi wa ye nsemu ye de ekwe me de yakase de pedua wo se de pedua kan tokron so da ho se de fifire efri mu ba no sa na twene ma e de ekomu eti enkoso enhoro ye nsa na me ad ba ku bi a munyina mo beka ya ad bi a obi ko washroom a ko ye odi nsuo washe ne nsa yeah sa na odi be di fufu afefufu enya na ni aye pinky e se ye fi no e na akwa aduane no mu enti nsa wo horo no enye nsuo na oguagu nsa ho akeke life boy. O mi se o muso ku ni hwam o mu ye ni cream crank so we ni hwam no to nchen a o say last year ye experiment fia okay me kai pa say ade no so won sem na de nsuo no hora o hu say won sa na nkasa no akote bia foforo bi ase mu aye ha me pa to life boys is here to life boy eguma ho Ghana colors so red yellow green sa na black ne and so any name nice star no star t we we Ghana no ano ye de we say you house me pe liquid of a cube it no guai wa pe liquid see we no so sa di dware a oh my god so don't need a year eventually ye moto spray no only body splash eno ano therefore ye dware sir oh yes the scent near come up I say yin san free yes on say herba ebi mo herba omo live boy yeah eti Global Hand Washing Day na no ana ye de eko fauronsa fadware na ho enye kama na enyim wa mowa emfiri ni padwam na ni padwam
enwe pay until live badaroma na afia the global hand washing day no so bro nti ma me se awie dia awa ma awie we na mo awie awie ne sa na ba ku bi wa ha na nka emeka NMC stop 2 stations from hosting programs. The stations mienu bi okumasi Zuria na ba ku bi. Ya to omumu. Okay. Like program no mo ye no. Okay. As o mo insight religion. Okay. No so nye. Oh. NMC there bi. Say yes anko bi dia. Like program na sa program na ya stop by your closest station. Okay. And now na program ba ku bi because so sa ba ku bi no. Ye ni ba ye ho so no wo mu yi. Sa ba ku bi no sa mba kai a de awia kete bi a no mu yi ba ku bi no. E wo sa ba ku bi no. Sa ba ku ni nti almost stop no. Ye ni ba ye ho so mu gusu yi sa ba ku no. But say ano ye utun sa mafo ani abre sakraye nti ye hwe. Nti na watwe mu nyina nso adaji ahwefo nya woye ho no ye da umase ye ni so nti na watwe awie ye nso na ye wuye bi ye papa no Erade nhyira so ma. Amen.